Jinên Afghanî wêneyên xwe bi cilûbergên kevneşûpîl sertorên civakî belav dikin. Ev kempeyên dest pêkir piştî komaleka xwendkarên ket jî alîgirên Talîban li Kabûl ebayên reş li ber xwe kirin, zerîta ku binêpiya heta serûçav û destên xwe jî rapêçayîn. Jinên çalakvanên Afganî dibêjin, ev cilûbergên langirên Talîban li ber xwe kirînî neratiya Kiltûrî Afganî nakin. برقه و هم پوشانیدن روی خانم‌ها جز از فرهنگ افغانستان. حجاب یانجی او جنین سر و چاو خورات پیچن نه پرچکه چند افغانیه وکی گلن جنین دیل افغانستانه مبریا بلاف کرنا جلکن کلتور خوب و اف پیشاندانه کرن. Çalakvanên jinên Afganî dibêjin, ew jinên nûkê jêr desthelata Talîban dijîn, divêt azadî hebî di helbijartina cilûbergên xwe da. به نظر شخصی ما طرز پوشش و چونا من اوه نابتن چه جلوبرگن لسر جنا به اینه سپاندن تایبتی لافغانستانه که همی بسلمانن و لگور نرخ اسلامیه جلگال برخود کن. Lê hindek Afganî dibêjin, Afganiyên ji derve divêt giringiyê bidane serkêşeyên metirsîdartir, yên ku jin rûbirû dibin li Afghanistanê. حرکت‌های مدنی که امروز در صفحات هلمنتن میدیا جواکی یا لسر جنا تفگرکی ارینیه لدوی دمی هستیارداد وید گرینگی بدنه مجارا وکی کارکرنا جنه پرورده و هر وسا تفبونای جعالی سیاسی دا. خاموش نشینین ورنه نابود میشویم. Jinan li Afghanistanê li seranserê cîhanê nerazîbûna xwe beramber ewan sînordarkirinên tundiyê Talîban ser jinan diyar kirin. Talîbanê meha borî Afghanistan kontrol kir, piştî helweşîna hikûmeta Afganî ve kêşana hêzên Amerîka ji Afghanistanê.